Welcome back, everybody. Today we're going to learn the words in Afrikaans. Welkom terug, maats. Vandag gaan ons die woorde leer. Ek gaan elke woordjie 3 keer lees en jy herhaal na my. Man, man, man. Mat, mat, mat. Mop, mop, mop. Muis, muis, muis. Mot, mot, mot. Mis, mis, mis. Mol, mol, mol. Min, min, min. Mus, mus, mus. Melk, melk, melk. Maan, maan, maan. Mik, mik, mik. Mond, mond, mond. Ma, ma, ma. Meer, meer, meer. Munt, munt, munt. Mes, mes, mes. Right guys, we are going to read a few sentences now. Ons gaan gou 'n paar sinne lees. Ek gaan eers lees en dan herhaal jy na my. Hier is die munt. Ek sien die muis. Dit is 'n man. Kyk na die melk. Goed maats, nou kan julle die sinne alleen lees. Now read the sentences on your own.
I'm sure you could read all these sentences. You did an amazing job. Complete the following sentences by using words that you've learned today. Voltooi nou die volgende sinne met woorde. Next time we will learn a new sound in Afrikaans. Maats, volgende keer gaan ons nog 'n klankie byleer. Please be safe and please share this video and don't forget to subscribe. Dankie maats, tot volgende keer, totsiens.